Di Kumno Paralok Beit, saya simpan yang supaya pi baroh ni YouTube channel jangan ke Jingtip Technology. Barang ni sengi Paralok Beit yang kau amni kai pi ba Kumno bila ben download ki video Napoh Instagram dah ka free mah. Kadang kan website dah link an hikai pi. Kau download selai Chrome browser, dah lalai Chrome browser. Sa klik ke ni. Kita buka teng igram mah kan ni website. Sa search ka Napoh Google pin salap bila ben ikan ni. Dia kadang gue video. Fifth round, and it was shown on the big screen at Anfield. That's right. Download ke kan? I do. I played in it. Did you? I was goalkeeper for Liverpool. Dia link ini persiang ban copy ke tu, tinggal copy ke link jong ka. Tinggal paste sang ni. Tinggal klik download. Tinggal ni app akan load sepang. Dia pilih ban i, kalau dep kan ni kan load. Dia kalau mi kan ni video, tinggal ni klik kan ni download MP4. Tinggal ni klik download. Ini apa juga details. Remember the derby match in 1967? Good, isn't it? Ini apa download. Bila ni ke size yang ada 3.74 MB. Kalau ada ban download, tengok ni apa ya galeri kadang ni am. Tengok ni Paralok bila ban download dah masuk ke video Napoh Instagram. Tapi yang ni tekan ni video keladan. Dia Khublei Shibun Paralok bila apa ni video, ngai scam kan ni video kan iarap iaphi Peit Khublei Shibun.